deux voisins, deux voisins, deux voisins, deux voisins. A pa di men mizik grase del vop tande la nou? Sa foti bali la, Brase nou? A ou pa yon problem brase mwen chè? Brase mwen chè depi avan yon nou pa wè men. Nou wè depi lè nou te fin fè ti blag la ou te dim kon sa. Ou te dim ti yo fè wan wè nan mizik la, lò tap tande mizik la. Brase tande nek pat gen, ou konen nek pat gen tande, a fè ti yo fè wan wè nan mizik la brase. A ou blag li brase. Mwen chè, van famik vo em la, a ou men nou parce la ka la mge madame nan mwen li konsa depi avan yè, bon sa fè kek jou e bon, pa kadou, ki sa gen, ki sa pa gen, men vaze m ap imagine kek ti baye mwen se mwen menm ki gele ge problem. Gele ge koze, kon bali barit sou moun. Ah, bon, ke vaze wè ou lè, mese, vaze an mese. Si mande yon konser ou vin la. Ah, vaze, gelo kon bat kadou menm. Vaze mwen chè, men sa gen mwen chè, ou konen la ka la neg koul chou l kuit. A ve di sa vin bay yon ti problem entre nou menm, nan fami an mwen chè, nek pi et konkok men. Oh, teman bay se pou vazi. A ki se pon sa mwen chè? Menm bek mba bay nou. Oh shit! Chè vazi depi nek, a di koul chou l kuit, a ve di labou la we. Ouè di m ki problem mou gen, m apè do. Vazi mwen chè, nek pa di, nou konen nek pa ka pale fò, nek pa mwen sou ka bon men nou. M bezwen pou bon mou bagay jis, m konon bon depi lontan, yo di me de apo da itouye. Swiket nan vazi. Vazi m kon sa. Vazi mwen chè, dim ki so ka fe pou mwen nan mwen, m konon ka bay. Bon, ou vle m pou m bon konsey? Mwen chè, vazi ba konen, fe pou konan avem baske m bezwen le, baske m bavle madame, kon madame nan jen, bavle madame nan. A vazi, konen m ba e fasil sa e. Just bal nime o telefon. A mwen chè, vazi mwen chè, koman m bal nime o telefon mwen? A mwen chè, vazi, vekse mwen chè. Ou vekse mwen?